Utanai ki jolok. Tega madari isukuru ki pape dale atau pape nyamang. Tega madari. Tadampang kana ye megah. Galun na minasukuruki, darat na minasukuruki, oto na minasukuruki, bola na minasukuruki, tanpa dia sadari maga egana nyaman na yamatay. Aja nih na to mega bicara, yan na bawang. Ang kagamelok pasisili matan na si wali si bawa di 200 juta. Uno tanre lang ka na fakpunya mangi dari na sadari ang tulilan ba? Ang kagamelok pasisili liman na si wali si bawa di 100 juta. Tapi mega tapi nasadari bahwa ternyata papinya mang yang kewe di watak kaleku itu tinggi sekali dibandingkan dale yang tadi tamat. Tentu tapahat to ang katiro madari ihirup as-sawadi. Oksigen nga sana. Oksigen di. Tacoba mit tanay ko rumah sakit ba ini boleh nokta na ini. Hindi na ko dito matampa tasyagong kusok liro ipatamay ko. Betul itu. Tahu ko mana. Ini papedale si papenyaman naliki fung Allah Taala fasilitas ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinina teman-teman labiku, alhamdulillah wa syukurillah tepaja si mata ipatarakatan rasukur kata lori pung Allah Ta'ala. Oleh karena angka tak mau si mata nawiring apati ruang sabana sabari angka kisip papolewi kewajiban tak. Mudah-mudahan sinin na yang kiri papoler itu natarima malampungan ng ifung Allah Ta'ala. Salawan rema pasalama kiringin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kewe nutus kung Allah Ta'ala rilibot na yatanay mancaji akka cura madeceng lauri sini na idi manang rupa tahun sini na tamo-tamo labiku sila suratku yang manang kehadere angka tu duan rupa bicara risisi na idi to majaptiwi tentu dena paja si mata ifat di bola di lalan na atu tungat tak yaro bicara aga yaro dunia tempat meninggal bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal bukan tempat tinggal. Yang kedua, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ternyata iro kehidupan tak sebenarnya nafalalam ni pung Allah Ta'ala situngan na. Jadi sinin na to ang kay libo na yatanay we paraloy na pahang alina
Maka da situngan na lilibo na yatanewe na palalaki po nga latala. Agat tak malalang tanya ajeta. Tapi agat tak boleh ipalalang asuk utama na inapasat. Mega tu tahu matinro minadena na pasat din. Magi na sabak latuk ni alalangan na. Angka tu tahu si runtuki elena deni gaga arawin na. Magi latuk ni alalangan na. Yeko alalangan ibicara tomotoku yang mana? Pasti angka ya senggaris star, angka tu ya senggaris finish. Yeko alalangan ibicara. Angka ya senggaris star, angka tu ya senggaris finish. Garis star kita, yeko tomelo mak bicara kehidupan di dunia ini adalah ketika kita lahir. Finishnya nanti adalah setelah yoloin yasan ajalam. Finish di. Yenarong sabakna isuro ki ritum majapuiwi ritujunna kalimat bismillah. Urufu famulanna ba sitongan naritu pacapuran na mim. Yero nasang ito panrita taro yero di kalimat bismi amula nga ba pacapuran mim agero billah pole kuki pungalatala mim ma'allah tomelo lesu pemeng ripungalatala bismi ba billah mim ma'allah. Jadi yero yang lalingi huruf sin ni. Ibu, maga modele na huruf sin ni. Mam modele garagaji. Pura menre, pura nonno, pura menre. Aga betuan na. Makko mana kiro? Dega gatau menre teru, dek toga tau nono teru, pasti si sule-sule itu. Jadi semenjak nafala laki pungala ta'ala, gangka bulan angka ngetak letu ali sunata, semuanya kita begitu. Pura ki menre, pura pura menre, pura manyama masara si, pura masara manyama si, pura terdi cawa si, pura cawa terdi si. Maka mana kira? Dega gatau cawa teru, detoga gatau teri teru. Dega gatau manyamat teru, detoga gatau masara teru. Tapi siapa tahu ke kue selama tu ini karena masara akan dek mau kita mata putangan tidak ada. Namo maga lopo nasarai pasti pura motoki yale rio kupungalatala. Makanya degaganya memananungan, ditogaga sara mananungan, itu pasti silih berganti. Makanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makanya teman-teman nabiku gambarannya yero ya sengenya maka beda-beda mana nyaman na tahu. Gambarannya ya senge pacoba kak beda-beda mana pacoba na tahu. Angka tahu ricoba na sabak wijawijanna. Angka tahu ricoba na sabak waramparanna. Angka tahu ricoba na sabak jama-jamana. Makdu paru apa coba? Agak katana nang kapacoba melo irita. Maka damagamu apa pujita kupuang Allah Ta'ala. Tomotaku yang mana? Semenjak nafalala ki pungala ta'ala de nafalala bawa ki ne yeki analeki fasilitas aga fasilitas na fappe nyamang si bawa fappe dalle jadi ko makade tahu aga ya sa fappe nyamang de itu nafada batuan na fappe dalle
Matu piu tanaiki. Tega madari tasukuruki pape nyamang atau pape dalik mati piu tanaiki. Batuangi jolo iye. Ada ya sa pape dalik. Sininna anu fole saliwang pape dalik mana? Angka oto, angka bola, angka dar, angka pangempang, angka usaha dan sebagainya. Ia sa pape dalik sininna anu fole saliwang. Ada sa pape nyamang sininna anu fole ilalang. Makanya apa kita matai makasi faring kalinga do cili manyama manre tiga roe mofa mammatin roe ira sa pape nyamang sininna anu fole ilala pape nyamang manang sininna anu fole saliwang pape dalik manang utanai ki jolok tega madari isukuruki pape dalik atau pape nyamang tega madari tadang pangakana ye mega galun na minasukuruki darat na minasukuruki oto na minasukuruki bola na minasukuruki tanpa dia sadari maga egana nyaman na yamatay aja nih na to mega bicara ye na romawa ang kagamelok pasisele matan na si wali si bawa di 200 juta Ono tanrena kat na fakpunya mangi dari nasadanya tulino ba. Ang kagamelok pasisele liman na si wali si bawa di 100 juta. Tapi mega tahu dia sadari bahwa ternyata pappenya mang yang kemeri watakaleku itu tinggi sekali dibandingkan dalek yang kadita mah. Tentu tapahat to ang katiro madari ihirup as-sawani. Oksige nga sana. Oksige di. Tacoba mit tani ko rumah sakit ba itu boleh nokta na ini. Hindi na ko dito matampat tasyagong kusok liro ipatamay ko. Betul itu. Tahu ko mana. Jadi papedale si bapak penyaman naliki fo ngalatala fasilitas ye. Ye komelo ki misangi alat diran na ye dua he. Angkeri watakaleta. Nafangaruhi papinya mange, nafangaruhi papi dale aga hati. Hati. Itu mempengaruhi itu. Nafangaruhi dale nafangaruhi papinya mang. Makanya Nabi memberi gambaran. Yeko atita makasi mana lagi? Termasuk dale termasuk papinya mang. Tapi yeko atita masalah atita maja macin roloto papi dale masalah papinya mang realita masalah to. Angka tahu majami lo na makka da furamana ni nandre fa burasoli. Tapi dia dulu madising apa majaati ko tahu. Tahu yang maliho to alena maru. Tahu yang malikul kas alena masakit. Itu lah apa ini masalah ini. Papi dale makuto. Namo masulat biki ulawag, namo mammat ulawag, namo makbula ulawag, iya ko majaati ki komendre dale na tabi dito nagkatumanyamang. Coba ketika hati kita baik, syukuru kimi tatawi matuju sukses, dan ketika ada cobaan mengenai tubuh kita, ya ko magasing ati magati itu madising. Makanya ko tojok ke rumah sakit makburan naliki Pak Bure dokter, desa tu gaga dokter maka de ko fura manre Pak Buraku ujami ko madising de gaga. Aga minasa dokter ikaro semoga lekas sembuh. Di, ya karo. Ya karo. Andre Pak Bure engke tu taruh ikaro semoga madisi ki magati. Apa dia gaga jamina maka de muanre itu Pak Bure madisi. Pak namo Andre aga Pak Buraga Andre itu to majaati dia dulu madisi. Toga kawasannya. Toga kawasannya. Toga satu. Coba digere. Makanya engkau pa yasak na yaro. Baraka si bawa pamase. Ayah sa baraka
ziyadatul khair tuli tatamba di cengge utanai kisi bema maga pak penadita ko mega desi tajama menyama kata sedih ko mega desi tajama oh nyama pak ko mega desi ni jama desa gaga tahu pak ye ko jana jama namanya mana sakide gaga aja na jalopo jadi cuk na joro ibicara yala ni lagi na sandala na tawi na palisu bata-bata ki pake sandala ini mati ni daruntu amma kak matu ko pasai ni tama kak matu dia gaga nyama ji kono masali jama tu dia kebahagiaan kono masali pigo jadi baraka ziyadatul khair dia na farallu malam ti bicara ko pak dia na farallu yemi roba farallu ta salita ya sange umur mak baraka nareko fini ki matua fini makanya ampewe fini mega decim berarti mak baraka umur itu ikon kata fini tatamba waramparan na fini tatamba tu decim mak baraka dale dia itu tahu itu ikon kata tatamba fa disengan na tuli tatamba decim na tuli tatamba akasingan na kupung Allah taala si bapak dan mak baraka fa disengan na itu iga namo tahu pak baik ya angka nasa ngalina waramparan na pandangin ti mana tahu papa ko nga sama baraka taniya angka nasa fadis sengenna nenden reki nasa ngalina alat bireng matotuani umuru na nasa ngalina tapi nanggare mi mana tahu dega nasa heba alena bawang oh dega baraka aku tuh di napa ketujuh dengan saya baraka jadi baraka apa ni ziyadatul khair tuli tatamba di cing famasi ada tu si makna na famasi pini marapi kupung Allah taala pini macawi kupung Allah taala makanya biasa tu budak wei mana sedih mah famasi na kupung Allah taala biasa tu itu mak bunga-bunga weh pini malolo tu dia rasa tu ya masih ya oh tu ya masih padahal maknana atau yang masih maknana fam masih wirianeta itu adalah pilih ki marapi kupung Allah taala semakin dekat kita dengan Allah. Saya kembali lagi hati jadi itu riwayat akal tak angka hati angka nangka pangulutan Nabi Daud natanai anakna Nabi Sulaiman jadi roh pangulutan Nabi Daud si bapak pangulutan Nabi Sulaiman si buana ambo pangulutan Nabi Daud anak pangulutan Nabi Sulaiman agan aku tanang duan ruho aku tanana diku puncuk nama saka malowang maknana aga aku tanana pertama anakku Sulaiman nasa Nabi Daud anakku Sulaiman tiga megana tautu atau taumate kulino ya aku tanah tiga megana tautu atau taumate kulino kade pangulutan Nabi Sulaiman he amboku yero na itay mata megangi tautu tapi secara hakikat megangi taumate magi nangka namo tu tauwe ko mate yatinna papada taumate joka-joka itu hati-hati aja lalu den Riki kira rasanya hati-hati yang kedua agan aku tanang anakku Sulaiman lo kam aku tanana tiga mega olo kolo atau rufa atau kulino agan asa he ambokku yero ne tei mata megangi rufa tau tapi secara hakikat megangi olo kolo magi nangka deva gaga olo kolo masih tahu tapi madari angkar tahu masih olo kolo ternyata hati luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita yana tu sabakna yelino dena wedi gitarola de kuilalan agama maknana ajak total lewat lada konen reki kidale konen reki kelebihan
Pak Dina tu tasali tesis aku dendendre ki dalik cek dek namo je lalang itu kumalala dino di tama-tama kue tapi iro tafo makada silalu tasirafi sanyapa kue cinampak lah dan mina capu kuloi puangi capuri cinampak tu mega kuloi puangi malaikat. Saya tidak ambil jauh contoh. Angka biasa kebakaran ulawi ko Doping, ada dulu kebakaran itu di wilayah Doping itu. Angka korobola, dina gan arwah menit na capu siaga bola. Arwah menit. Di semai setengah arwah menit. Kurang 2 menit na 10 menit, setengah arwah menit. Arwah menit bawang na capu siaga bola. Ada betuan lah. Bola na tahu kasih nak kereswat tak 30 tahun apa na bangun. Pega filisa ilalang, televisi dan sebagainya. Arwami menik kalau ibu ngatala capuri sinanona. Makanya ajak tuh talewa-lewa, ajak tuh lebih-lebih. Begitulah sebabnya dari dalam hati itu dia gawat di masyarakat kolala natita kecuali hanya ada Allah semata. Namo beneta dito na wading kakwilalan. Kecewa ki matu. Namo laktay tak dito na wading kwilalan ni. Kecewa ki matu tapi ini kapali kwilalan. Pungala tala ba maranya. Doki kami kali ngabutin. Jolo mutan ibu-ibu Ibu tak foji galakay tayo. Foji lada atau foji lada. Tak foji. Tapi tabe. Contoh nah kira-kira contoh nih. Yeko tiba-tiba sangadi ang kamilo yala nyawana. Nasi dia po milo yala. Antara lakay mi na bene, kira-kira bu. Bagaimana menurut ini? Bapak ganjolok laba atau ini? Pak Pak. Dia pagagasik di mana Pak? Dia nanate. Padahal maka dia ronangi mupoji. Karena tidak ada cinta yang paling abadi kecuali cinta kepada Allah. Kapuran tadi ibu-ibu, bapak-bapak isi. Paling aku tak pemakai dia. Anu ustaz na bisa culita. Kira-kira tafoji beneta Pak? Uji. Papa kata ronang ya. Eko sangadi yang kayak malaikat ilo macabu nyawa contoh ya. Nah ini apa mina pilih antara si Pak Doro ni kalau ya sorongan alien naga jolok lolaba atau ini kan ini si runtuh nih padahal saya di masjid yang mana-mana nih kan ini ibu-ibu imun bapak nak tidak ada cinta dan yang paling abadi kecuali cinta kepada Allah. Ya komapoji ke pungala taala macam itu beneta ibimbing ke pungala taala untuk menjadi wanita yang baik. Ya kumapoji ki kupung Allah Ta'ala itulah kita ibimbing ki kupung Allah Ta'ala panca dilakukan. Jadi gue. Makanya maka dia bicara dari itu macawe lada gitu kupung Allah Ta'ala ku ini macawe lada. Bahkan lebih macawe na murid cigaro itu. Murid cigaro. Maka dia bicara na fatasawufu mabele puang kita mugurei macawe tamu bici yasa tamu cengari yawe tamu cukuki. Kamu tuh dia agak butim na. Nariko angka tahu makalah lain nafigau contoh bisi coba-coba nih gede malah seru korkoto hura bukan apa lisu alaki seru sini ajak tanah tunggu dengan contoh ini coba-coba nih gede parikanto siru napa lisu kokura kibuka namo de nagora tahu maka hei tanya siru tanya tuh tapi pasti kepulilalan kan yang gagak makanya tahu angkai sisa puang nih sisa Allah Ta'ala yaitu tahu tuli angkat tumak pengaja ya kau ke atas salah dia itu pasti ada itu sini nanti mau tahu ke mana nah mungkin kita masuk di kesimpulan ya ritujun Nabi Carewe saya mau ingatkan sekali lagi terima kadang itu silahkan dalam pekerjaan dunia kita silahkan tapi ingarangi tomelu tulimba rimaje lesu yehe ijamai maku kwewe nadena yakti gunari yagamai nadena yakti gunari dicengi dia tu gayanya menyamai kuai ya makanya saya biasa kasih gambaran
Rogi ki. Irubangi jama. Nonno galungin minre boleh, nonno galungin minre boleh, nonno galungin minre boleh, nonno galungin minre boleh, nonno galungin minre boleh. Joko mapasa minre boleh, joko mapasa minre boleh, joko mapasa minre. Nah padina kata sempajang agak tasorosak mati. Nawai-nawai bicara tuh, agak tasorosak. Nah cinampo ini mas sempajang, manyama moto tuh konono kiri jama-jama linota, narate waktu sempajang tuh mas sempajang. Cuk enaknya hidup kalau tidak seperti itu. Daro ding rifamulano fudaki tuh. Nah, dunia sementara, akhirat selamanya. Yang kedua, dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Besok bunga-bunga si komo tu matu tahun ya sekitar 40 tahun lah, 40 tahun. Nule matu nih gangi lah bae na mudrik benar. Ku tangga-tangga mana nih? Kesini tangga-tangga nah 40 tahun. Bedi jaji nih gangi nih laba. Namun apa cara mela betul nih? Aja nih dibawa contoh apa ya wala contoh itu kan seperti itu. Makanya ajak tulin mitete leta sampai begini terus. Ya mudah-mudahan wala balampi sunat nanti kita sambung pembahasan kita. Insya Allah kita semua diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lo nikmai nato istiqamah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lo ni mai pananungan iro fa pojita ku fungala tali pananungan ni termasuk sini nagau-gau tak ifananungan gire decenge ajak tami tahu ajak tamasara kung kakareba mapake dan sebagainya tu dan ketu malaikat imak bici aja mau minta aja mau masara aja mau minta aja mau masara dia itu mau menyamat taruh dia itu mau masara taruh dia mau masara taruh dia mau menyamat taruh yang jelasnya yana rumah soli barakah fa masih poli ku fungala taala namo nyamang ye ko degai barakah fa masih fungala taala tetap farri capan tapi namo to resa ye ko barakah fa masih mo yang kata pasti nyamuk capan gitu saja umpamanya. Tomo-toko yang mana tentu isamana sajarana Fir'aun itu Fir'aun we sini na sulapain apun na mana ya to nama garata ya to na sogi ya to nama tandre alat biran ni ruwat lewe on ro tandre alat biran nasa ngali na puang tapi deni barakah ki deni masih ko pungala taala newa pungala taala rajin na runtuh capan parli na runtuh capan tapi mega moto alina Nabi Yusuf alaihi salam di dalam atarungkungi fariro narunaulo risaro tapi engke barakah famasina pungala taala malabbi ibadangan. Begitu saja dunia ini selama barakah famasi sapari pungala taala insyaallah pasti nyamak capana alat biran acapurana tadang pengekak meraja kamanang kabicaraku tak salah pangko kaku tak sikinaja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tosil lodo kemanang karena podo to pada madeceng to pada runtuk deceng andang itu suku decengi di dalam atau tunan amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.